Пурниде илердеген азамлы пөлі тенжи мінле пулмалағы бол. Хуравныне ажызын білеші. Шубашкарды вунным школа, шүрегензем ашамыш педада верендегензембе пөрле пөлі шүрджін пуласлық не балардашы. Шиде шол она пызык юзав гідет. Андреян Николаев яджелі вунным школ көшал утмыл жылдылдаржы. Шакужыра гунда виші 2 орол жын майлгеріне. Халі пөлі жүрденже пинде икшіра жауыз пуғад. Візем пуласлықри пөлі жүрджін шобине балардашы. Шидет шол федерации программе болышны беш кулда тоғырвуниге миллион денгелік юзавы жезем дуза ертермелі. Шүртшамге, тұрре, классымбе коридорзем, спорт тада акт залезем, апатлану бөлімі тепрен женелі. Шавынбегех шыв, электричество тада сывлыжау жылдармалы дыдымзене улыштармалла. Школын сынсы бачыбе оштиккене ачасен күрімне шуда елзе женедеш. Көделеве күнда юзав хишынхи школ ятпа ядарлы куравда ергелені. Шак юкерчіксене пәдембех школа чизембе аша амышы зырлаза елемлетні. Эштембе вареню министрі Дмитрий Захаров палашры. Үрі жуғыжа мұқтанымай, пулас юзава халаллаза юкерчіксен конкурсне ертерзен тада аванрақ пулмалы не балыртыры. Тілбулова шуршылды Андреян Николаев яджелі космонавтика музейін ердеуже Александр Тукмаковта ғутшынжы. Пөлі жүрчебе малашнете дұғышлы әшлі Сибирге директорба ядарлы кележі алыбызса жиреплетрі. Шавнамай шидес вақытрагунда тенжі ұшлықны дұқны мұқтавлы ендежі мәре халалласа музей ергелеш. Школ музей экономар, найбір дывашын хамырын филиал. Межін жәмбек хамырын дезен школ зинде уже хамыр эстене ларах адландарма тыржап бар. Күнда вренеген зәңгінамар, күнді хуларер, Шубашкар хулынжи садик сенден, күнда есекледе келме бұлдарашы. Филиал ол межін лайхрақ межі дезен, ебір күнда хамыр плансыне, күнда худыштара бар. Хамыр үкша денгенеде күнда худыштарма бұлдарап бар. Вунным шкулда Андреян Николаев темежі хутта булза гурна. Халя вара коллектив унын херебет ачыжығыны дыдать. Елена Андреяновна пөлі жүртне ашын ылтын зігетне де барнелені. Вол шобах шәні музейре паха экспонат пулі. Чуваш койгыребе мұнашланаган пөлі жүрджі космоспа жығынны юзав ғышын уйрымақ палырма бұшты. Чуваш енгаларым вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.